Nagrezoni durasına girmesi. Ana o laka. Imrösle ponzami bahrom. Ponzami noyabr 2025 sol. 4-килограммовый сом, блядь. Сейчас вы увидите такое видео. Ручной ловля. Ручной ловля. Нагрезон якунчика. Беру их табруаниксин, я кайф к ним. Нагрезон бачи. Их табру. Думак скун. Ana lakaya tamo şokuyla o 5 kilo lakaya bir. Yagda savayna kude bi. Bierim bro na huy kayfe me parado kusproş. Gita bro isin. Gita bro isin bachi mo ha. Tak o mada mo shime parto bachi mo ha. Epi. Hola, Ricobel, asat tamo şokurana. Kaç kilo?